Šubidubiduala, ja sam Anđela, a ti ovdje Otvrtlanet nisi pozvana. U današnjoj priči sam Zvezda i ja, a ne Nanette Menoir. Moje majka me uglavnom ne vozi do škole i naš sušac se pokvario i propustila sam bus i morala sam da nosim gač od mog brata. Što me i baš briga, zato što moj čas danas ima piknik i moj tata mi je pustio da mu pozimi njegove Air Force solarne naočare za sunce, što danas ništa ne može da mi upropasti dan. Ništa osim... evo je. Nanette Menoir. Menoir. Zvuči idiotski to ime. Ona čak nije ni francuskinja. I jel tako treba da se oblačiš za piknik? Pa šta ako sediš pored Johnnyja Batija? On i dalje voli samo mene. Odvratna Nanette. Dobro jutro, deco. Jel ste svi spremni za piknik? Da, dušo. Ja sam više nego spremna. Ali u trenutku me udara sunce i vi znate koliko mi je osjetljiva koža. O, draga, a ti si Dina kao kineska lutka. Gospođo Brinks. Da, Anđela. Ja mogu da sedim gdje Nanette sedi, moja koža nije osjetljiva na sunce. To je zapravo veoma pažljivo od tebe, Anđela. Cool su ti naočare. Ali skinite naočare za sunce, mlada damo, a ovo nije plažna čora. Gospođo Brinks, pošto žvakanje žvaka nije dozvoljeno, zanima me kako to da ima toliko sažučenih žvaka ispod klupe od Anđela Anakonde. Kako neko ko uopšte nije ni osjetljiv može da ima osjetljivu kožu? To bi ja želela da znam, gospođo Brinks. Inače, koga uopšte briga za glupi piknik za čas? Kada su dani zaista vreli. Anđela, pomozi mi. Reći ćeš ti, pusti da ti pozemi naći za sunce Bog oca koji si tako pametno ponijela u slučaju jakog sunca, moje najbolje prijateljice. Izvini, ne čujem te, reći ću i ja. Imam žvake u svojim ušima zato što su one suviše osjetljive na vetar. Šta je bilo, Nanette? Crvena si kao sos od špageta. Izvoli, ovo sveže napravljeni sok će te osvežiti. Čuvaj se, Nanette, sada će da te jure milione buba pevačica. Ne brini, štitit ću te ovim moja najbolja prijateljica na svetu s tonjakom za piknik. Ali pazi se najstrmije litice koje ikad postoji da ni slučajno ne padneš. Ups, pazi na postrojenje za prečišćavanje mulja u opštini tamo dole. Kako odbojno! Ne mogu da verujem da nosiš donji veš za dečake, Anđela Anakonda. Ali veš mašina još uvijek nije bila gotova i propustila sam bus pa sam morala kako god. Izvini, ali verujem da sam ovdje ostavila svoj kućno napravljeni žele koji Brinks i ostala deca umiraju od želje da probaju. Čekaj da svi čuju o tvojim gačama za dečake. Žvači ovo, ti velika gubitnica Nanette Menoir.